ngasi ayu phone ki batuan tuan ba manipuri si phone sing digi maru oibe I pausing khonga charaga manipur top channel gi mekedi gi memda thamsigi ahan bada sai taraga mari gi nupi masa ama rap tau khiba miyo ama police ta fare Tengnopal district ki manung sana laiba mafam ama dagi sai taraga mari rom gi nupi masa ama bu Sunday school teacher oiduna guitar khongduna isai tambiraga rap satakre haiba district asigi kharau khunau village tagi haujingna tera phai village ta laiba Dangsawa tanem Rokshan Allies sign up sipu say kunngamapan apok palaikidraba mother Dangsawa bu Tengnopal police station faraba matung special judge Prokso Imphal West na mathang thagi ahum phawa police custody da thamna ba khankhre thaudo sigi matang na sei taraga mari gi nupi masa sigi apok pina masi police station na complaint ama lan khalakhe amasum complaint aduna hairibadi Sunday school teacher oiriba accused asina maki masan pi butha sigi taraga mathoi dagi haukiba kunga manga phawa da phone gi khuthang oiriba WhatsApp ta yengma nuaitaba message sing victim asida thajilakhi loinana tha sigi kunga nithoi da victim asigi yumgi saksang de ising thakpa sangsinaraga imung asida mi leitabagi khudong chaba lauduna victim asibu accused asina guitar tambibagi mingda rape sathakhi haiduna wakalakhi aduga police na su victim asi wahang pang sathabada ma ki mayum maktada accused asina rape sathakhi haibagi wapam phungdorakhibani complaint asiga mari lainana police na lakholakpa investigation digi victim asibu Tengnopal district ki child welfare committee da puthoktuna mathau taba procedure sing lakhatkre aduga accused asibu tha asigi kunga tere ki nungthil pung manga ga minute kullom taba matamda police station asina phaduna wahang pang satharakhi Atopa pawa namo Waroshin gi dama economic package lo bahai bisik tukusai IM Naga solution gi saru ama oine economic package lo bahai bisik NACN gi oine tukuchaba amani haina lup asigi sirul amana haidi NACN GPRN gi Ministry of Information and Publicity gi sirul amana hai khoisak thaduna apang basiba yagadabadu aikhodi nate India government na ataida apang basiba da mai pakpadi yai adubu NACN budi khakngamloi AZ Fizona Heramba Nagasingna Lanfam da Kaidau Nungda Sangjaba Tauroi Adubu Nungmai Berelgi Kuthangda Kablakpa Indian Paisada Nagakayadi Thugani Habisi Ningsingbuya Hadi Laibak Thibidi Naga Political Freedom Gidamak Lanthengnari Haiba Naga Political Group Atagi Piba Masi Ori India government amasum NACN framework agreement sign tawbigi marumda lairiba political wisdom asi sijinaduna punamakna yanaraba naga political issue gi wakhaibadu laknaba lambida mangnomda sangsinbam thoi hairi atopa pawamanamo Erendrobu phajinbagi mayokta Supreme Court ta case thangkatkre Manipur gi political activist amabu National Security Act NSA gi makhara phajinduna thambagi mayokta ngasi Supreme Court ta challenge tawkhre political activist laisombam Erendro gi apokpana file tawkiba petition adugi matungina coronavirus asi sangi mayung amasum santhina layengma ngamde haina maki masana social media Facebook ta phongdokhi hari Facebook ki post adu me 13 ga mathoida thagalubaga adumak muthatki hari Advocate Sadan First ki kuthang da file to kiba petition adugi matung ina Erendro matam khara criminal case ka mari lainana custody da lairaba matung da preventive detention tawduna lairi hari BJP ki president a santhi amasum sanjungi matang da phongdo kiba wafam amagi mayokta wafam khara phongdok lubadigi Manipur gi political activist amabu detain tawduna thamba si yamna thamoi sokpa amani haina petition aduda pali petition aduna me taraka tareta thokiba detention order amasum Imphal West ki district magistrate na issue tawbu order adu thingjinbinaba amasum Erendro bu thadoknaba takshili haina supali atopa pawamana Manipur yauna state kya da akan manong surabayai Indian Meteorological Department ki National Weather Forecasting Center ki matungina sub Himalayan West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, amasum Meghalaya gi atakpa mafamda akanbadagina yamni hena kanma nong amasum Uttarakhand, East Rajasthan, West Madhya Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Marathwada,
Konkan, Goa, amasum Telangana gi atak mafamda akan menong surakpa yai haina supali Atien mapau khara kari komthokadagi haiba ngasi khanglagani mipum khudimok 19 gi vaccine kapinaba sip minister na miyamda appeal tokre miyamna covid-19 vaccine kapthokpinaba appeal tobigi mathakta sip minister N Beren masamangna mahaki assembly constituency manungi vaccination center singda hakthingna satuna yengsinkhre Jun kunthra lusilagada curfew sigi matungna karama phirep laurakadagi haibadu field workers sing health workers sing amadi experts sing apun mamifam ama hayeng pangthoklaga khanaragani haina sip minister phongdokre yamna ngakpa masam nungaitaba thawdomani mayamsu section biyu GPay account dagi namthak tawraga lising maudraga ni thoilak thokre lalon itik tawbusing hena section ningai oire yumda biscuit charaga online ki khutangna miyamna yonba miyamagi GPay account dagi namthak tawraga lupa lising maudraga ni thoilak thokre namthak tawba miyoy sing adugi mathakta logi oiba thabak lokhat pinaba manipur gi cyber crime police station na wakat khre thokiba thawdo adugi matang imung manungi miyoy sing na pauksi esida hai sagolban Bijoy Govinda da leiba imung amana biscuit charaga yamna pikpa makhalgi lalon itiki thabak tawi makhoigi polam sing adu Facebook da mobile number go loinana thagatuna yoli kanagumana polam sing adu pamlagadi phone natragana WhatsApp ta pau phaunaraga delivery boy sing na mayum phauba thili thasi kungamari ge ayukta masana masabo IGAR South ki da leiba personal amani haina masak taksabaga loinana biscuit khara lainana bo order tarokhi IGAR South ki da miyam gi thorum ama leibana yaragadi kg yankhai rom gi biscuit piu haina su phongdoraki adug yama biscuit adudi makhoi gi da saba ngamloi haibadagi supnata gi chawnga khaktang leige haraki singtham jeli covid nupi amana ma ki phone adu okpuga loinana pot jonbagi wafam adu su ma ka wari sanaki sakhang da banupa aduna pot adu leibigi advance piraki na ki GPay number thara u haina khangalaki isam samna maksu pot leiba mi oiraboi ningduna maki GPay number adu pitoki sel kablak kadawrabanina naki identity ningthina khangba yaba si ama thara u haibadagi mahakna Aadhaar card adu sakhangdaba nupa adu da pitoki pausina makhatana hai GPay account adu da miyoeduna lupa amakhak ihan hana kablaki aduga sel adu phangbra hain hanglaki lupa ama phangi hairubada biscuit leibigi senpam lupa lising ahumga satru adu tharak lagi yengo haidun hairaki hairiba senpam adu yorakti haidun hanglubada thakrabani munna yengdabadagi khangdrini hairaki ngayak leiraga QR code ama tharaki code aduda namluba matung ikui lupa lising nifugani thoi maki account gi transfer tawkhre haiba khangmangamki khudakta telephone tawduna sel tharakani hairaga ai account gi oina sel sakre haina nupa aduda wakathi maduda nupa aduna soina kibo oiramgani ai senfam adu amuk handoraki haiduna anoba QR code ama amuk tharaki maduda namlaga yenglubada lupa lising yankhai gi senfam amasu amuk laukthokhiba thengnaki asumna numit adugi numidang wairam khaktada maki account gi lupa lising maudraga ni thoi namthak toroga laukthokhi hairiba miyoy aduna telephone number mayam amadagi phone tawrakhi hairiba number sing adudi 9628427102 aduga 8876727367 aduga 9627464930 aduga 8099621754 amasum 9707560026 ni suhairi aduga hairiba mobile phone number singsi haujiksu adum on tawraga lei kariguma matamdasu telephone paikhala e aduga laukiba senfam do hando o hairuragasu ngaya ki oiba nganglaga lei hindi amasum english ngangba IGAR South ki personal sab kangmo duna satakhiba Google Pay account gi sel lauthokpagi mawong mata ose apik palalon itiki thabak taw miyamdadi yamna chauna mipai ningai ohele makhoi digi miyamna section binabasu Zelina Pauxi ki kuthangna miyamna appeal torakli Atopa pawamana yonaba puramba hangoi bora mapal fare Bisnupur district ki manung janma moirangi labuk singdagi farak laga senapati de yonaba purakpa hangoi bora mapan pasoi police station ki team amana fare hangoi sing adu mari lenaba authority gi ayaba lauraba matungda thadokre Peoples for Animals Manipur gi managing Tretis L Bisorjit maitene thadorakpa chirolamana hai Tuan ba bora mapan da hapa hangoi lising mari gi songa rom du senapati de yonana bagi damak ben amada purakpani
ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯗ ꯅꯣꯅꯦꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯕꯨꯗꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯪꯉꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯉꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯟꯊꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯣꯟ ꯕꯝꯕꯝ ꯀꯣꯝ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯀꯣꯝ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯒꯤ ꯚꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃ ꯅꯦꯛꯂꯒ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯦꯖꯤ 110ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯪꯉꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100ꯗꯒꯤ 110 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯕꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 150ꯗꯒꯤ 150 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 60ꯗ ꯄꯣꯁꯠ 19,910 ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 60ꯗ ꯄꯣꯁꯠ 19,910 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯐꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 60ꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯁꯠ 19,910ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯁꯠ 9,760 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯁꯠꯁꯤꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯄꯣꯁꯠ 13,162 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯖꯦꯜ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏ 7 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 12ꯅꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ngasi kona judicial custody remand pikraba miyoi dudi kangpokpi district ki manungsana leiba modbungdagi henkokhai singsit allies kakai singsit sahi kuntraga tarukni mahak ngasi police na numit 15ni judicial custody remand ga loinana video conferencing ki kuthangna court puthoraki amasum accused ki maikei su defense counsel ki kuthangna remand adu kakpinaba amadi BLPP naba haijaki sohairi atopa pawmana MSCW na Manipur Central Jail lairiba nupising phibam yengsinkre Manipur State Commission for Women MSCW gi chairperson Professor Dr. Binota Mainamna lusingba kangbu amana all Lambulen da leiba Manipur Central Jail da lairiba nupising phibam yengsinkre so hairi aduga yengsin khongsat aduga mari lainena Professor Dr. Binota Mainamna hai Manipur Central Jail da inmate oina lairiba nupi masing 18 ni makoising asigi manungda ahumna convicts ni aduga lemhoriba 19 under trial ngaktani sohari atopa pawmana lupa lising yang khaige PR bond thialaba matungna bail pikhre child pornography yauna natai saraba video amadi photo sing yawba mega cloud ama semduna WhatsApp ta sandokpagi marala fakhiba miyu amanga si chief judicial magistrate Imphal West na PR bond lupa lising yang khai thialaba matungna thadokre ngasi kona bail pikraba miyu edudi Imphal East district ki manungsana leiba wangkhai tokpham laikai digi Mingsatland Laishram Sai Kungani Thoni Mahak ngasi police na judicial custody remand prayer ga loina online ki khutangna court pothokibani sohairi atopa pawmana mo government na khurak hohandana COVID-19 lanthengna bada khurak tagi lithaba ahoba yawrabra Bishnupur gi deputy commissioner positive oirabasu containment zone lakthoktre staff amasu positive oirakle Manipur government na masigi laizariba manpower amadi pambai punamak puthoktuna haujuk mayoknariba COVID-19 pandemic ki saitheng asibu mapung fana lanthengna duna Manipur gi miyam laisat asidagi kalhaunabagi damak mathau taba thabaksing lakholaglagasu thawaloidaba amasum sarak sihaloidaba tanjada lithaba ahobadawna mafam matam sana lakhatpham thokpa thabaksing lakhat haudaba yawrabra haibigi wahangsing tholakle wahangsing asi haujik laisat asina sowanba Manipur district singi manungda ama oiriba Bishnupur dasu laina asigi mayokta lakhatpham thokpa thabaksing lakhatpada mangjil thariba district administration abusu lusingniba deputy commissioner Bishnupur busu test tawrubada positive oiraklabasu district asida maana lairiba Circuit House amadi Imphal gi Sanjenthong manakta lairiba office colony gi transit quarter lairiba mafam sing asida lokhatpham thokpa section thorangi manungsana containment zone laukso haudre masina maram oiraduna district asigi deputy commissioner na COVID-19 positive oibigi result phanglaba matung ngasi nini surapada office asigi atop staff amasu positive oirakle hari
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ NITꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯆꯥꯔꯖ ꯆꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 0.001 ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯂꯒꯗꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ NIT ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2020 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ NIT M.18 STT SECA 2020-444ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ 3ꯀꯤ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯃ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯆꯦꯅꯥ 3 ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥ 30 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 2ꯗ MS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 0.001 ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ESIC ꯌꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯆꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 0.001ꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 0.001 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯉꯦ꯫ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23ꯇ ꯃꯩꯁꯧ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯪꯖꯤꯌꯥꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯩꯕꯣꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯠ ꯂꯩꯁꯣꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯔꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯠ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯟꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TH ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯍꯤꯜ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TH ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯩꯕꯣꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯏꯃꯥ ꯃꯨꯟꯁꯪꯕꯤꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯏꯉꯥ ꯏꯉꯦꯟ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯕꯣꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯔꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯠ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯐꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯩꯕꯣꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯍꯤꯜ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ, ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ, ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ, ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯎ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ 5,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ MLA ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯍꯩꯕꯣꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯅꯔꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯠ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯍꯤꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯍꯩꯕꯣꯛ ꯍꯤꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯔꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯗ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ASI T ꯅꯟꯗꯣ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ BJP ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ CPIM MLA ꯑꯃ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ CPIMꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯁꯨꯗꯟ ꯗꯥꯁꯇ ꯉꯁꯤ BJP ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ CPIMꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ
sarang kya pokhali amaromda military na hauji house arrest tawduna mani phajinduna thamliba political prisoners singbu defend tawnaba honoriba lawyers sing the target tawduna ahen mathabak thawong kaya satharakli swari atopa mana susi gi trial matam sang lawraba yana lay lawyer Myanmar military na mafam laukthokraba miyam gi lusing bi Aung San Suu Kyi mathakta military junta na shirakriba maral sing adugi trial sathaba hore adumaina mak lusing bi sigi trial asi matam ka hena sangna yana lay haina su lusing bi sigi lawyers sing ngasi phongdorakre losilak poina myam atopa pauksi amadana asumna phongli CM panduna furup naiba mongna social media ra post thagaluba atsum gi secretary jail yaukre lamdam sigi lusing bu ori minister en berian gi Ming Pansinduna Singmi Amadi Tamigi Khetna Bathamduna Purup Kanglup Naiba Mongna social media Oiriba Facebook Amasung WhatsApp na Singbada post Thagaluba All Tribal Student Union Manipur Achumgi Finance Secretary ni Hairiba Kangpopi District ki Modbongi Saitu Gampa Zone dagi Henkokai Singsit Sai Kuntragataruk Apokpa Khupsai Singsitpu Sizem Impal West na judicial custody pikibadagi accused asi ngasi jail yaukre haina supali dugu mayam hauzik oina matang sai lusinjarage dugu pathoksa gibru soki plan gib kya yars myam ngak pigini anau ipau sing lebaga myam update pijaraki haina sinel asigi mekedi gi thamjari and thank you.